Hello viewers, tini hai nung lam sago. Tini sing khalai nai training training topic ki average by fine khai nai. Rom di kroni borok ni suppose 10 15 nang ki average by tik khai nai. Average ni ro black nango sing exam level 5 abo sing competitive exam TPSC SSC IBPS PO Clerk abo black 5 hane mang sing maths ngane black nango. Kia maths rang ya hane hanya asok ta tongdi nang maths rang ya phano practice khai khai manai thangnai tebe ani channel nai khang khnor tebe rangai thangnai nro ani channel nai khamane nro maths mang ke tui hai singai thangnai competitive exam tong khang simi exam maths nangnai abo hai ko yen nro tuition phung thai rago maths samang sugoi mano tuition phung thai nro phrangai manai te nini besap te phung thai rago bo nro srang khang ge phrangai manai tebe ani channel pila katal tong khang ke nro subscribe khai di te like khai di nadi average by khai ke Sekarang average ni formula dengan nagrana average ni formula ke bahai average ni formula ke sum of all items in the group divided by number of items in the group formula mo mujo khadi jesu number tong bono plus kaya nai te number kai bisu tong bono tola mo suine abo hajo tapo the example example kais nanai sing example from the example or jaga bo number tong rom di 4 7 3 6 Engka omoni average tikla ni saja karong lero jaga tak sakata then find the average of this number okay oh number 4 7 3 6 ni average tikla din saja khanga bahang nai bon engke taba average engke a b z short bojo formula bahai sum of all items in the group engka omo plus khadi beso 4 plus 7 plus 3 plus 6 engke tolawang ke number of items in the group number kai beso tong 1 2 3 4 kai beso tong aji 1 2 3 4 hede ke tolawa 4 sudi plus ke beso khoine plus khadi 6 plus 4 10 7 by 3 no plus ke 10 10 10 engke 20 2 plus ke 20 khoine tolawa 4 cut khai mene ba so 4 5 jar 20 equal to beso 5 ke average engke 5 abai ke average tikhlai nai do nadi tebe example nadi tebe example nai sekarang kaisa moito khadi kaisa jaba kaisa theme moito khai tongni kaisa motto obo practice is the key to success nang practice khai khai ke success mane practice kring khang jese rangai tongni abo pogoi thangnai nang maya nai hane bangai omna jefra moito khadi practice is the key to success practice khai ke nang success mane ki phai tebe example sung nai lene next example nadi te kaisa number 15, 12, 18, 8, 21, 10 omone average tikhlai di question on the question to find the average kaisa number tong 1 2 3 4 5 6 6 number tong engke jini formula ba bahai ba je number tong mane ko sakau plus khaibo ke kaisa number tong ke tolabo su hede engke sakao number je tong mane plus khai so 15 plus 12 plus 18 plus 8 plus 21 plus 10 total kaisa number tong 1 2 3 4 5 6 6 ta ke khai bana tabo plus khai ke besang sekang plus khai 12 plus 8 khai gere 12 plus 8 20 12 plus 8 20 20 plus 18 inke 38 38 plus 15 inke 53 53 plus 21 angkang ke besok finance ni ro 3 plus 1 inke 4 2 plus 5 inke 7 74 74 plus
10 इनके बस फाइका totally 84 divided by 6 इनके तब काट खाइली काट खाइदे 84 no 6 बायदि बाय खाइखे बस संनाय 6 1 जा 6 नि काट खाइफोर बाय खाइमान 8 जारे बामो 6 नि से कत रंगे 6 1 जा 6 खाइ 6 1 जा 6 काट खाइका दं इनके ते बस दंखो 8 जो 6 काट खाइ थांगांगे 6 थांगा ते बस दंखो 2 दंखो यारे बा बुखा बिसिं बिसिं 2 होने 1 सरि टावर 2 दंखो बुखा बिसिं बिसिं 2 मिसका 6 1 जा 6 थांगा इनके ते 8 नि बिसिं 6 थांगा ते 2 दंखो यारे बा 2 इनके 2 ते बस 2 4 इनके 24 बस बाय थां 6 4 are 24 इनके बस इनका 1 4 14 बाय थां मिसका ए बाहाय के एवरेज स्टिक लाइदि इनके नायदि बे एग्जांपल खाइ फ्रम 9 रंग न ते बरं 9 रंग नायथं दि इनके फाइदि जों ते काइसे एग्जांपल खाइनाय जों एग्जांपल खाइना जों को काइसे सावो केबल सिकुलार रक स्ट्राइ रक गेम रक थङै दङ गेम थङै हायना नों साक्सना टाइम वेस्ट जाखायदि नों गेम थङै टाइम वेस्ट खाइ दङ खायदि नि लाइफ नस्ट थङै थानाय स्पइलिंग थानाय आबनि स्लाइड नों काइसे सोलों मानाय जा अमना नाय सोलों मैथ्स नाय सोलों नि फ्यूचर हेल्प नाय ना कम्पिटिटिव एग्जाम रय माने ते tuition फोरोंथायनि बुसुगनाय नि अलब साबरिना फोरोंथायनि बुसुगनाय इनके फाइदि ताक एग्जांपल काइसे खाइनाय the monthly income of Sakang in January, February, and March are 3,000, 4,000, and 5,000 respectively. Find his average monthly income for these 3 months. That means Sakangni monthly income boni mase bo busuk ma January wo busuk ma ka Sakang January wo 3,000 ke ma February wo ka 4,000 March wo busuk ma ka 5,000 same day same year ro ke ba January ka 3,000 February इनके बाद 4,000 मार्च इनके बाद 5,000 है शेयर बा इनके बने ओ 3 मास नि एवरेज इनकम मंथली इनकम बसक नाय तिखला दिन साव ओ 3 मास 3 मास शेयर बा जनवरी फेब्रुआरी मार्च ओ 3 मास नि एवरेज इनकम बसक नाय हिसाब इनके सेम आगे नि है एवरेज तिखला युदि बाहाय उनाय बा आगे नि है फॉर्मूला sum of all the items in the group okay there tongmani no sum khaibdi tolao kaibs number tongsi kaibs 1 2 3 je tongmani suidi bisa 3,000 plus 4,000 plus 5,000 kaibs number kaibs 3 man hisab already sada 3 man tinta man tongha tolao 3 inki bono tabo plus khaidi bisa ba 7 4 plus 3 ke 7 7 plus 5 इनके बस 12 बस फाइने 12,000 टलावो 3 इनके तब डिवाइड खाइफ्रो ओ 0 काइथाम तो याने बा लास्ट 0 काइथाम न करे हि 1 सॉरी बाथाने 1 सॉरी तनि अमन नं रोमना नाय 0 काइथाम ओनली 12 हि 1 सॉरी दो इनके बस 3 न 12 by 3 बस by 12 थांनाय इनके 3 4 are 12 4 इनका अब 4 या तो माने इनके 0 तो काइथाम तो याने बा इनके 0 काइथाम नै तो 4 नै लगे अब संस्ने 4 4 to 4 सुइखा ते 0 काइफस दं काइथाम इनके 4,000 बनि 3 मास नि एवरेज इनकम इनके 4,000 सिगां बस माने बा 3,000 मा माने 4,000 नेक्स्ट 5,000 एवरेज दिखला के टोटली 4,000 एवरेज है ए बाय के खाइ माने नेक्स्ट क्वेश्चन आई नेक्स्ट क्वेश्चन त महिसा नेक्स्ट क्वेश्चन आई The average of 3 number is 20. Tinta number ni average number 25. Okay. If two numbers are 14 and 28, then find the third number. Or find kiri or find. Then find the find. And find the third number. The average of 3 number is 20. If two numbers are 14 and 28, then find the third number. Kaithani average number anke 20 tongodo. Kaithani average number 20. Aro bisingo duita number anke kaisa ke 14 te kaisa 28 inke te kaisa number le bising na hisingo. Totally to tinta number tong yari ba. Tinta number 3 number aro bisingo kaini number ka already to jak tong kaisa ke 14 kaisa ke 28 inke te kaisa third number le bising na hisingo. Inke bakati khlanya sakang
बाहाय दिख्लायनाय sum of 3 numbers दिख्लायग्रा दि sum of 3 number sum of 3 number sum of 3 number बेसे फायनाय सिनियर sum of 3 number average बाहाय खायबा तीनटा नंबर नो दिबाय खायसे आसा फायदेबा 20 इनके sum of 3 number फोरके खरकसा नि 20 रमदि खरकसा नि 20 इनके गथामनि बस फायसनायबा 20 plus 20 हेदेबा खरकसा नि 20 फायगा हायता इनके खरकथामनि बस नायबा डाइरेक्ट 20 के 20 माना तीनटा ना इनके 60 फायनाय हागे खायबै डाइरेक्ट 3 by into खायदि 3 into 20 के 3 into 20 खाके बस फायका sum of 3 नि 60 हंटा ब्रक कथामै प्लस है 16 का आरो बिसिङो sum of two numbers sum of two numbers es kolom nangya sum of two number duita number jok yani ba he already आरो बिसिङो ang sum of two number tikhlai di बिसो फायनाय 14 plus 28 खाके बिसो 10 plus 28 बिसो 42 ओंखा इनके तो इजी है देबा कथाम ने इनके 60 दं इनके कनै ने इनके 42 इनके ते क्रॉक्सन बिसके मानस नायबा ते क्रॉक्सन बिसस नै माइनस खायसिता थर्ड नंबर बिसस नायबा ओ टोटल नि बिसिंगो कनै ने माइनस खाके मानस नायबा टोटल का तो 60 आरो बिसिंगो क्रॉक नै बिसो 42 फाइबो इनके लास्ट ने इनके बिसस नै 60 नि 42 थांगे ते बिसो 18 ए एम हायता Yang lain boleh, baca nak jadi. The average of 3 number is 18. Means ketham ni average 25. Angke cross into 20. Mana ya deba? Kita ketham sih deba 20 mana ketham mana itu angke ba 3 into 20 dari kaji 65. Hai ke ba 20 mana 3 plus kaji 65 ni. Angke orang if two numbers are 14 and 20. Kena ini kalau disebut tu angke two numbers bang plus kaji ta. Some two numbers 14 plus 28 ni 42. Total ni bisingo o kena ni minus kai kan ke crop sa tai last ni third number ni months ni heriba 6 minus 42 ke 18 am haita te kaisa question na di so the average weight of a girl weight of a group of girl the average weight of a group of 4 girl is 25 kg sarjan burini average bisu paika 25 kg iska inke a girl join them and the average weight of the group goes up by 1 kg find the average of the girl who join tamai sakaro charjon burini average weight bisu paika 25 kg that means cross 25 manita charjon burini average weight inke 25 kg inke aro bisingo charjon tongni bisingo te khoroksa join khaipika te khoroksa buri चार्जन तो मने वते खरसा बुरी फाइ बसो एवरेज बारे खात आगे 25 तो मने वते एक बारे खांगे बसो ने 26 जिका आगे तो 25 तो मने सेरेबा इनके खरसा बुरी जोइन खाइ फाइ बसो एवरेज बारे खाते एक बारे खा आगे 25 तो मने ते एक बारे खा एवरेज जोइन बसो ने 26 ने इनके वो लास्ट और तो एवरेज में सुजा इनके लास्ट फाइने बुरी ने वो जोइन खाइ फाइ ने बुरी ने लास्ट फाइने बुरी जोइन खाइ फाइ ने बुरी ने वेट बसक नाय कनेक्शन Misalkan ada question, tapi charjon burini weight inke average weight inke 25 kg. That means cross 25. Take cross of bridge join kai pay bisangka average of bari thangka te 1 bari ka agar 25 to 1 te 1 bari thangka bisangka 26 sangka. Inke boni weight bisang nai o kalau phane ni. Baik khane sang charjon diklai bidita. Nadi direct weight of 4 girl total weight of 4 girl sebenarnya weight of 4 girls besenai ba crowd sal si 25 ingke charjon besenai ba ingke 4 into 4 into 25 bese ai kan fane 100 kg bese 100 kg Okay.
ओंखारलै इनके ताबो आगे 4 जन दंमोन नोंबो तमा ओंखा ते खरकसो जइन खायफैखा इनके बिसों नायबा 5 जन नुनाय हेदे आगे 4 जन दङ इनके ते खरकसा हिन जइन खायफैखा हिसाब ते खरकसा ए माने तो खरकसा जइन खायफैखा इनके बिसों नाय ताके वेट ऑफ 3PD वेट ऑफ बिसोबा आगे 4 जन खरकसा फायखा इनके 5 girls वेट ऑफ 5 girls इनके बिसों 5 एवरेज इनके बिसों 25 दंना 25 या आगे 25 दंमोन ते एक बार रेखा आदि आगे 25 दंमोन ते एक बार रेखा नायसो एवरेज इनके बिसों नायबा 26 बिसों नाय 5 into 26 इनके बिसों फाइनेंस रो फार्स्ट साइड बिसों 5 6 जा 30 carry 2 दङ 5 2 जा 10 10 plus 3 इनके 30 130 kg इनका बुझि खामले 4 जन नि एवरेज वेट इनके 100 5 जन इनके 130 kg इनके तब ते क्रॉक्स नि बिसों नायबा माइनस खायसि ता माइनस खायखे पाइ खामले माइनस खायदि बिसों 130 minus 100 खायखे बिसों फाइनेंस रो 30 kg वो जे कता जइन खायफिनाय नि बनि वेट इनके 30 kg ए आमहा इजी से हेदबा ओ माइके खायदिन रो एग्जाम फायखा इनके रो ओ भिडियो नाय सों थांखा इनके जस्ट का फायदि रो एकदम मनै तंगै तै हायखा न रो मनै हैसि नेक्स्ट क्वेश्चन आई फ्री बाय खाने नादी अमके बाहेना अम क्वेश्चन इनके क्वेश्चंस का पढ़दि कामबो बसदि क्वेश्चन the average mark of 18 students is 45 the average mark of 18 students is 45 18 जन बरनि एवरेज बिसो मार्क इनके बिसो फायखा 45 है ओके the mark of 3 students were misread 48 31 95 instead of 98 71 59 find the correct average तमाय साका टोटल 18 जन स्टुडेन्ट नि एवरेज मार्क इनके 45 है आरो बिसिङो 98 71 59 तंगमानि सि तमा खायखा बरो आरो जगावो सुइना तंगमानि हिपा रमदि आसो तंगमानि सि बरो तामंखा बरो मिस्टेक जागै 48 31 95 सि सुइसिफो वो एवरेज बक्स मा जागाता बुझिका टोटल तो 18 स्टुडेन्ट 45 फायखा हेबा फिया बा आसो अमो तो मिस्टेक गैसि बुझिका मिस्टेक खा 98 71 तंगमा से खरक थामनि मिस्टेक गै तमा खायखा बरो मिस्टेक जागै 48 31 95 से सुइ रसु करेक्ट इनका मसे किता म खाने से फाइंड द करेक्ट एवरेज दिखलादि क्वेश्चन बुझिका थामलै 18 जन स्टुडेन्ट नि एवरेज 45 है फिया बा आसंगिया ब्रो मिस्टेक जागै से 45 फाइजाव एवरेज बाके 45 जाखा इनके अमोके 98 71 तंगमानि से ब्रो पकजागै खरक थामनि नो आसो सुइरसु 48 31 95 इनका के करेक्ट फाइंड द करेक्ट एवरेज दिखलादि इनके बाके दिखलायनाय नादि टोटल मार्क दिखलाय सका टोटल मार्क तो दिखलाय बिबो सोंनायबा 18 जन नि 45 है इनके टोटल मार्क सोंनायबा ओमबा म इनटु ने खरक सानि 45 इनके 18 जन नि सोंनायबा 18 into 45 खायखे बिसो फाइनेंस इन रो बिसो खायखा इनके लोगन खायदि माया इनके तो 45 by 18 खायखा इनके बिसो 40 85 और 40 540 carry 4 दङ बिसो 34 36 32 carry 4 इनके 36 एडो 5 7 जा 5 बिसो 4 1 जा 4 0 11 7 8 बिसो फायखा 810 टोटल मार्क बिसो फायखा 810 फिया बा 810 फेमस जगह खरक थामनि चाया दं अमा तो तयानिबा इनके उ चाया न ताबो माइनस खायदि उ चाया न माइनस खायरदि उ चाया नि खरक थामनि सिगां प्लास खायरदा खरक थाम चाया न प्लास खायदि 48 plus 31 95 प्लास खायदि बिसो फाइनेंस नि रो बिसो 6 plus 8 इनके 14 6 plus 8 14 या दे
carry 1 dong angke besu 10 10 17 174 total plus kayak 174 5 nadi amo 1 plus 5 ke 6 6 plus 8 ke 14 carry 1 out of 5 ke 10 10 plus 7 ke 17 ya deh 17 minus kayak tab total ni bising 174 omto sayang ngi sia seng ya deh ba sayang ngi sia fai deh ba angko sayang no minus kayak hita ko sajang tlang ni seng sayang no minus kayak hodi sayang no minus kayak besu 10 ni bising mo 0 no 10 maroni sa kotor angke saka to kotor angke 0 no 10 maroni 10 ni bising 4 thang angke te 6 or 10 no khable aroni 1 euro faine besu 8 jeng bane 11 ni bising 8 thang angke besu to no te 3 omno seng 11 no ni deba 11 no 1 5 ne ke 2 na mo 8 ni bising 2 thang te 6 angka omo besu ni ba omo besu total mark besu ni hine 1 shot abo omo 16 ni 16 total mark jiska 16 total mark ni 1 shot omo 16 jon ni 18 16 ya 15 18 jon tomani ya ba 18 jon ni bising khorok thamni chai ba khorok thamni bat khaiye 16 ni 15 jon ani 636 bai angke tak chajak ke besu ba chajak angke to omo sireba 98 71 59 angke chajak ni plus khai ta besu khai na di 98 plus 71 59 besu 9 9 ja 18 18 ya deh ba or 9 or 9 18 plus khai di or jaga bo 18 0 1 thang 10 10 plus 12 angke 22 10 plus 12 angke besu financial 22 besu pakai 218 angke omo besu om khorok besu ni or 18 jon ni wo besu ba 810 5 khorok tham chaya ya deh ba khorok tham chaya ni bel besu pakai 174 angke bono bat khai hori ta chaya nong ba te chajak no chung plus khai ta je chaya no bat khai angke bat khai angke besu pakai 636 somo khorok besu ni belo khorok besu ni mar aro 15 jon ni 15 jon ni total 18 ya deh ba o tabo khorok tham no hai no hai plus khai bisri ta plus khai di plus oro direct khai sne jo 2 2 8 besu 8 plus 6 angke 14 14 ya deh carry 1 tongo besu 3 plus 2 angke 5 5 plus and carry 1 angke 6 besu 8 864 kata average tikhlai di correct average tikhlai di ta correct average tikhlai di correct average yang switch nen jo jaga sa ya ba correct average correct average tikhlai di besu 864 divided by total khorok besu borok ba 18 ya deh total to 18 jon ya deh ba 18 by mon divide khai di 18 by divide khai angke besu financial ro sino besu 5 864 divided by 18 ya deh ba angke bono cut khai di besu by sigang 2 by khai di kubang ba 2 by 2 9 are 18 2 2 by 2 9 are 18 angke mo khai di 2 by khai besu mon 2 by khai angke 8 no 2 4 ja 8 3 no khai angke 2 3 are 6 deh ba 2 2 2 ja 4 besu khai sine ro 432 step step khai thang sine jo no busne ja 432 khai ka divided by 9 9 to te 2 by thang ya 3 by ma khai besu 3 3 ja 9 3 by khai di 3 by khai besu thang mo 3 14 are 42 5 3 14 are 42 43 or 42 do 42 5 3 43 tong 42 thang angke te besu tong kho te oro 1 tong muito besu bising 1 tong 1 so te 1 2 tong khai ba 2 1 2 12 that means 12 no 3 by khai besu 3 4 ja 12 that means 144 besu khai sine ro 144 divided by 3 ta to 3 by thang na ji 3 by ba ka thang ro sai me yang ke kaisa roll tong bone mo 3 by ba ka thang nai je sak je tong man number no 3 by plus khai 3 by thang na ji okay 4 plus 4 8 8 plus 1 angke 9 angke 9 ja 3 by thang jika
3 by ke divide thangnai saimai khang ke je tongman number no plus khaiye je answer 3 by divide thang nai plus khai ke 4 plus 4 8 8 plus 1 ke 9 ya deba o 9 3 by divide thang bo ke 144 3 by divide thang nai ke divide khai de so siang 14 no khai di so ba and ke 3 4 are 12 3 4 are 12 14 ni machine 12 thang ke de so tong khote 2 baka bisi machine 2 hone 1 so 2 by 24 tong that means that 24 tong tang 24 3 bis tang 3 are 24 3 8 are 24 so pai kasini rot 48 Bujika bai khadi do nadi inka sin result bisu pai kata nadi inka sin correct average bisu pai sinai sin correct average so inka bisu pai kasini 48 hede 48 buji khamle mo buji nadi buji khong nadi total 18 student ni 45 average pai phia ba mo chaya ngai si u khrok thani mit si ngo mistake bro 48 obo suja gise pai Bujika phia ba correct ngke mo si hede ba te khrok thani ketama khaga sing 48 student total chaya khana tiklai gra kha 810 phai nge khrok tham chaya ni no plus khai di 48 31 95 no plus khai ke so phai ga sing ro 174 phai je chaya bat khai ho se ta boto chaya ble ke bat khai ho khang ke 636 phai o 636 kholo busung ni ba 3 jon chaya ke to 18 ni machine 3 jon thang ke mo 15 jon ni he ba 15 jon ni ase to total to 18 online ke 18 mono je chajang no plus khai pisi ta chajang no plus khai we 225 phai inka jaga plus khai dos inke bisu phai ke 864 inka khai ta 864 by je khro bisu by 18 jon 18 jon divide khai ke 48 average phai inka easy si he ba kata na de te ka last question na de no last question na second no sa koyo ke ba ni channel patal dong han na channel subscribe he di like he di I didn't take a question. The next question I did. The sum of 5 number is 655. Mister, the sum of 5 number is 655. Pasta number no plus kai 665 5. Average ni saya karo. Pasta number no plus kai is 655 5. Miska, ini pasta number busuk sung sai mi ko hede ba. Tap ni sa sudu pasta number no plus kai 665 5 ni sa. Kara bisingo the average of two number is first two number is 85. Pasta number ni bisingo kai ni average first ni kai ni 1 2 ni average ta kai ni tong ere pasta ni bisingo first ni 1 2 first ni kai ni number ni average ni 85 kai rakha. Kai ni to 85 ere ba kara bisingo tin number ni third number ni value ke 125. Okay, then find the average of the last two digits. Bujika betul pasta number tong ara bisingo duita number ni average ase te kaisa third number ka ase okay 2 by 1 khai khai ke to 3 thang khai ba last ke 2 number ni average busuk phainai hanai sum bai khainai mo ke mati bai khai sum 5 number sing ke to 65 tongo 65 hai sunya ka do sum 5 number ke 65 ara bisingo average of 2 number average of 2 number angke bani sam tiklai di kaini average si asa green means krok sani asa mani ta krok ni value as average 85 into krok sani asa mani kana ni bisani ba sum of first two number bisani ba sum of first two number krok sani asa ngke krok sani 85 kana ni bisani ba 2 into 85 hede 2 into 85 ke bisang nai so 2 5 are 10 2 5 are 10 carry 1 okay 2 are 8 16 plus 1 okay 17 170 okay sum two numbers okay asa kana ni value asa phagat ngte krok sani third number tong ko hede third number ni ke bisu ba third number ni bisu this is 125 okay ngke total angka su do total angka su kita ba ong bai no plus khai di tai sini hai same 170 plus 125 khai di so 5 9 0 plus 5 5 7 plus 2 ke 9
1 by 1 angke 2 295 pheo kathani belo 295 pheo angke 5 joni bising kathani asa phai ngate 2 joni bising nai ba total ni bising minus khayo di bising total bising tongmani 655 tongmani angke last ni duita digit khayo di last two number sum of last two number asa nang exam mo mai ka suinai ha na busiro na bangai si bai khayo do sum of last two number Mr. Finance in last sum of last two number equal to 655 ni bisingo 5 jon to 655 dong angkara bising 3 jon minus khaisi dita ke mansi naita minus khaike Mr. Finance in 5 ni bising 5 thang khangke 0 5 9 se koto yare ba 9 se chikon mo 15 himala nai 15 ni bising 9 thang khangke te bisu tong nai sinero te 6 okay 15 or 1 fine okay 6 ni bising mo 3 ing pa 15 or 5 khangke 6 ni bising 3 thang khangke te 3 655 ni bising 295 thang khangke 3 16 kha ingkai da ba ngai ni sama so phai khangke average tiklai di average ingke bising nai ba average of last two number do ingke average tiklai di total to 360 tong khorok busuk boro last khorok busuk last 2 khorok ni de ba 2 ba di be khai 0 no kre 1 sole busuk 218 er busuk 36 ingke 0 tong ya de ba 0 tong kho 180 Ladi asa se kalai he de ba buchi ya khong khanai phidi last hote wais nam sai kharo na total sum of 5 number 5 jon ni sum khaiye 655 pheo ara bisingo konai ni average to jak tongo 85 in the average of first two number angke 85 angke sum of two number khaita fraction ni asa angke ba konai ni bising nai ba into khaita 225 175 te 3 number ni third number ni angke 125 pheo keban bela 125 ingke kathani bising kha plus khaisi di amkha konai ni amkha te fraction ingke plus khai di 295 pheo 295 pheo katham 295 pheo khangke te konai ni bising manai ba total ni bising go minus khai khangke katham minus khai te khorok ni man kha he de ba 360 ingke bana average tiklai di average ingke bising ba khorok total ni bising go khorok bising tongno dibai ma khai he de ba formula bo 360 divided by 2 ingke bising kha 180 buska ingke kha khaibo no busi khana hanai ingke rok te bu kurung tong de te bu kaham kam srung manai tini bangi asa nongkha hambai